Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya kita kesempatan kesehatan kita bewene sehingga kita dapat menghadiri yaitu acara berguru kelemni di tempat saudara Bapak Mulyadi. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang terpuji, seorang rasul utusan Allah yang telah memperjuangkan akidah dan akhlak manusia sehingga kita dapat membedakan si buruk, si benar, si jerok. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, sidang malam nakahat yang dirahmati Allah. Yang saya hormati pertama sekali Tua Mareje Kayu Ruku Pelongohon Daling Kolak Seserenan. Yang saya hormati Tua Ma RGM Rakyat Kena Mufakat. Yang saya hormati juga Bapak Imam yang memperoleh sunat, segala syariat apapun ibadat kita serahkan untuk Pak Imam. Kemudian penghormatan kami juga kepada Ketua Si Mudidik Sasat, tentang hakikat ataupun adat si Malai Betahina. Dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat si berhadir pada kelam ini sumput bersita ngai serahne Tua Mareje deh kena sini Amareje buat ni kuserahan Tua Mareje kul ke kena Amareje ketakul buat ni ucap kena Amareje ketak ucap buat ni. Alhamdulillah kami mewakili hari Amareje nge kami terima buat ni. Insya Allah
urung-urung kita laksanan, urung-urung buat ni kita jaga, urung-urung buat ni kita sempurnan. Mulai hari kelam ni dak kasih selesiwi, dak kasih selesiwi yang yaitu suwi, urung-urung juga kita terima pakaian ku ini. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang nakahat malam berguru kelam ni yang kami muliakan. Mulai hari rempak kita kelam ni dak pelang, dak kesuwi, lagu ini lagi terempaki dan soboh lang keseh belum syarat loloten mewen syarat tamunan kita jualan calon aman mayak ni ku kantor KUA ione keseh we kasih menerima hukum akad nikah kasih. Jadi informasi hari sukun bersih untuk kita jualan lang kasih ku kantor KUA kita segeran dan kita percepat, kita usahakan bahwa jam 9 kenguk kita jam 9 kita berada di tempat ini, kita jualan kira-kira jam setengah 10 kita arah di kantor KUA karena calon aman mayak ini jadwal pertama mau menerima akad nikah jam 9 kita berada di tempat ini. Mungkin ini si dapat usahawan jika ada salah ku Allah aku meniru ampun, jika ku ada salah ku saudara aku meniru maaf. Saya tutup dengan ucapan, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas karunia Allah sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat beriringan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpemulu pedih penghormatan ku amareje si munatang berat si jual merege penghormatanku ku amaimam si mu perlu sunat si menuntun amal ibadat akhirat dunia, si kehormati ama petua si musidik sasat orang rakyat dengan mupakat iwan urusan si temu ngerjun. Tapi mulu saudara aku mulai bicara serapatah ike lebih kesibruan kurang pertama ike salah ampun ku Allah maaf ku saudara. Berkebetulan kami terbilangan sejeroh ketika sebisa geresana hari ara anak buah sejantung rasan ter kira kucaki ngeberkul konote ngebenaru dalam hal ini dikurang kita ini bahasa kami berguru. Arti kata guru ini belajar. Jadi kebetulan kami sebenarnya konodat amam betul-betul
cuman betasina kita ini alang tolong berbantu seluni ke si kue dan suri ku aku jadi kami berkenang sama RGM buat jadi silpi kini jema-jema cing ke penimang hari ke penyugut kedang kesini cerak kurang-kurang maklum kesini dari pingot ini maaf dulu sudah jadi kami berguru ini belajar pertama sebuah jernih ku anakku Haji mungkin ke sekolah gitu bewe sebelum ku lanjutkan buku ini mau panak Haji mau ketikin bapak muda jeriku alhamdulillah berarti ke keras ke siapa ini salah karena mau tiru izin mulu ini sebuah jernih khusus ku Haji mungkin konak itu bewe ini anak juga yang mau buat diri alhamdulillah anak Haji hatimu diberubah karena siwah bulan kuan kandungan lahir kudu diri ikenalan nakah rudi ngurung selah tulai tahun si kuan kiri mah ti porapi ku bicara karena waya Tuhan kelahiran Haji anakku telah bercontoh ku lebah orang tuamu tetap ilusan nanti bercontoh ku lawak belangi piumah tetap penaulan jadi Haji ikepuran pe dari hartamu biar motor ayu ko biar semu dari gelara arti harta sepaling mulia adalah orang tua asuhan kiri ini inti waktu sederhana jadi Haji dititi nesar pupulan juga beningon wah inti esposa wah Sarah manat kuku anakku Haji merikui mengupasiku susah nih orang dulu ini sarani Haji manatku kuku ini sepaling penting anakku geresan hari geni Tuhan lang ku dengan ijab kabul menjadi aman ikekelam calon aman maya dan ikelang menjadi aman jadi aman ngendik ke pangkatnya anak-anak ngenik pangkatnya menjadi aman turah detiku aman anakin aman aman ini istilah suku meyamanan turah berarti arti aman nih anak berarti aku meyamanan yang mungkin selama ini kok ngebebas belum usia belum kusuk ngu tetapi ngemarah pangkatmu kok menjadi aman kok gerengu de kusuk gerengu de blok kini jadi kok aman maya jeroh ku menjadi aman maya kotek ku menjadi aman maya aman mana tetap salah ku matimu berarti ayah ajiu aman maya jeroh pede ike gere jeroh aman maya ku berjeroh waya Sarah ibetiku arti aman. Yang kedua, setelah aku menjadi aman, hargaiku
istrimu, ke bahasa gawe bananmu. Kuno hardi ku bananmu. Ini kosa harus ikik. Karena jema banan mu surat aji. Ke kita jema rawan gerem surat. Jema banan ini arah surat anisah. Jema banan mengandung, melahirkan, menyusui. Jema rawan gerak. Turah dihargaiku inan mayak atau aman uwin, inan uwin, turah hargaiku. Yang ketiga, turah betihku sifat ni jema banan. Turah betihku sifat jema banan. Sifat ni jema banan ni menghias. Jadi menghias ketipane ku betiku sipeti ike seandai ku melebluh kumah ni bapak atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahana ya Rabbana, ilahana ya Rabbana, ilahana ya Rabbana. Ila hadiratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ma'anifatul wahyi wa qadarin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i wa sholihin summa ila ruhazihi tariqati wa sholatiyati wa usulihi wa furulihi ajma'in summa ila Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jalani bi rahmatika ya rahman. Summa ila Syekhuna Syekh Dawani al-Khalid Syekh bi rahmatika ya rahman. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa li ummina wa li abina wa li ustazina wa li ustazina wa li al-muslimina wa li muslimina wa muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wa amwat bil bahri wal bahri ala kulli syai'in. Summa khususan ala hazihi Allahumma anzili rahmatan wa ziyatan wa salamatan wa barakatan. Allahumma nawwir qulubihima bi nuril iman wa nawwir qulubihima bi nuril islam wa nawwir qulubihima wa nawwir qulubihima min kalimatin la ilaha illallah ila bi ismihi aji aditya pratama bin mulia. Selamatan ya Allah, selamatan ya Allah, selamatan wa bi barakati ya Allah, wa bi barakati ya Allah, wa bi barakati ya Allah. Al-Fatihah wa rahmatullahi ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مازدا اللهم ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين إلهنا يا ربنا أنت مسؤولنا ورضاك مطلوبنا عتنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا رحمن فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا مجيب الشاهدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدتنا ولجدتنا ولأمنا ولآبنا ولأستاذنا وللمرشدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة وصحة وسلامة وبركة برزقنا يا الله إلى باسمه أجي الاتيا pratama min nuriyati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ibadaka sholihin. Allahumma ja'alna imanal mu'minin. Wa Allahumma ja'alna islamana islamal muslimin. Allahumma nawwir qulubihima binuril iman wa nawwir qulubihima binuril tilawatil Quran. Allahumma nawwir qulubihima binuri min kalimati la ilaha illallah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawil umurana wa sahi ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi' arzakana wa aqdil hajat ya Allah. Wa aksir amwali wa auladi wa habib linnasi ajma'in wa tab'adil adawata wa laba'da min bani Adam alaihi salam. Kullaha man kana wa yahiqal qawlu ala al-kafirin wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani wa ma shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa hasara ila bi ismihi aditya pratama bin mulyadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana Allahumma rabbana hab lana minas salihin wala hafiza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina ya Allah wa ziyadatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wa najannata minan nar wal afwa indal hisab. Ilahana ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mengangkat tangan kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak kami ini ya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah, mempunyai buah hati menjadi hafiz, menjadi seorang hafiz dan orang hafizah ya Allah. Ilahana ya Rabbana, berikanlah kepada mereka ya Allah anak yang beramal saleh ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, taqabbal doa ya Allah, bimbinglah hati mereka ya Allah dalam keadaan beriman ya Allah, dalam keadaan berislam ya Allah. Ilahana ya Rabbana, bimbinglah mereka ya Allah agar menuju ke jalan yang Engkau ridai ya Allah. Ilahana ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, juga berikanlah kesehatan dan keselamatan ya Allah kepada mereka berdua nantinya ya Allah, juga kepada kami ya Allah. Majlis sidang munakahat ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullahi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perimbar guru ajaran amarah turah, suruh tegakku kau anakku, biar pedele we pake ilmu bersekolah, pikirku tamah betake mana tadi aku bayarku. Si pudah hironi dari tareng ibadah tetap alam lawamah ilan perasaanmu.
keda syarat betul bayaku kita salah kita bersama papa buat simu tentu kita salah kita bersama papa buat simu tentu pertama beriman yakinkan Allah Turah sarami sunah tuntunan muridmu ibatihi hukum makruh hurum mubah sihalai perah betakeda enti sana demu bayaku kedua semiang si peruturan tetap jika itama hari silih waktu si kami anjuran ibuatan urung jamaah berutu mersah iperah nama ilmu bayaku ketiga amai nei kasih turah entimu pirahi wani dadamu opat cematua kita si berjasa payah keoyamu nalah susah sakit untukmu bayaku kenduri berguru urum ajar marah turah ken petua selama muridmu sudara beweni wai pagi si berkejang payah mana kere terperah betakeda kederi peringitmu bayaku bersalah kita bersama